I find her that she is extremely helpful and totally devoted. Dolkar is a big asset for the Tibetan patients, or you can say Tibetan community. We just think that she is just a messenger of God to serve the human. और उसके अंदर ना पेशेंट को ठीक करने के लिए बहुत सारा अच्छा लगता है. जैसे मदर टेरेसा थी ना, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि वो पेशेंट के लिए बहुत सोचती है. दिसुगी नि छिना त चवता रो खुशब छे दिसु त चिदाने त लावर मंगरा नि मोने त थंदबो त मुथिने नेबा मंगु छिलो रोगा छिदे दि 안주기 내가 지단도 돈에 또 구십 치고 벌써도 봐. 아마 정어단 사슬. अरे अब ऐसा ना अभी कैसा आ रहा है पानी आ रहा है 다나가 간자네 아마 지로 아마디 징시기 로 로고질 괜쇼제 TV 버도시도로 아니 온디 카시 간좀 맹아 녜디 랜마크 맹아 녜데 보디스 맹아 조선 첨부 땅도면도 카시 니마 직 비제를 치는데 이네 건다 찍을 개고 중문도 건서 드너지 스쿨라도 가자 고라네로 니마 디스 고라 니마 하시지 더 치다셔고 고란즈 men주 지라 온디 치타디다 카시 사니마 쇼게도 조레 tingala onde taade ngara nangmi de zungima poro chambaling yero zena ngawal nal khonse jikchinde zena gewali de phamani ja thonsa sha tanga zena jungni cha che ta chandigarh la yen tholop jushu che galle yero yaga khonse kabla ani pora duyo am pora do kabla ani nya thanda pala phai ji ko di endela so ta krangi palamlagi nyama ta thongwe kabla mu chesha gyodi ani kheraga ji mu sama zores di kabla hofta me lawe kabla ta lobham bu chungsro andine tanga jendiga chule che yaga khonse mando che an de di yo nyama thangbo de langa nebash tu di pheba nebash tu che pa nyama ni summengal mu de go ande hondan tu che phamani mixe khe yo mare ta yama to sa khemi di page rang de che hond samso chidang ta jendiga shunu di kabla ता शुनु गे शुलेंगो रे ओंदी कबला रो नेबा तातो छि इने यागा खोसे कबला त शुनु पेजे खोसे दोइ दि रो अनि सुखांजि मेदि अनि nga pa यागा खोसे gal de di yu di ओंद ने छिन रो छि त चो दि गो चु ता दोन रो छिन छास अनि छि चला फिर अभी जो है ना पेट साफ हो रहा है कल तक पूरा साफ हो जाएगा तो कल मॉर्निंग में हम लेके जा सकते हैं मैं लाहौर से बिटी काजा के रहने वाली हूँ मैं यहाँ अपना माता जी के इलाज के लिए आई हूँ उसके मदद के बिना हम यहाँ पहुँच नहीं सकते हमारा को कुछ भी पता नहीं था हम तो गांव के रहने वाले थे बड़े शहर चंडीगढ़ भेज दिया फिर हमारा को कुछ भी पता नहीं था इसका नंबर लेके आना जाना हॉस्पिटल आना दवाई इलाजों का वो करना MRI वगैरह करना खून टेस्ट वगैरह करना सब का पता उन्हीं से लगाया शेरिंग रोलकर की वजह से यमा अंजो नेबा देसा चे यो मारे रो नेबा दुजो shoga ya lawa ta nganjo nang chilo de mi shi le der ya nge pingya phud ching neба nis la khangba cha ro nanjine neba duzo menga pija la nge orla na nganjo tari len sha du tari te kabla ani ane gas cylinder ta chama ke ngor ninje wa ani neba duzo an la aja kuji kera nyedam la khangba ra ma ra kera nyedam la khangba ra ma la du an tama de ta nge nyedam de la khangba ji tongba stu khangda de la chini ane khangba ji ya so an khangba de ya ne ngara la chala nembe go de ndo ta ende go to chama phage pe je ane onde khangba de sha chini an jela ta nganjo onde khangba de la ane neba chama yung de sa ro cha de ro onde shungu menga indi shung da nganzo shoge chusang ngawane kora ka din du di thri newa chik thini to
야 사이데 내가 샴바시 틴두디 미 엔데 당랑 되는 로고 치지 미 파조지로 펜토레 엔데 콘소 삼로지엠도 콘종원에 먼저 내가 디수산 빼샤 사이서레 엔데 로지 암지 페이지 더와 온디로 사두도 아니 온디 티와디 내가 소 땡가 되네 암지 디수 तुम्हारा क्या लगता है तुम बार बार आते हो लाजवा क्या यांसे युदु नेवा दिसो क्या खंडेस टेवा छिगो रे ओंदे थिवा यांसे शूटां चे कांगे शूटिंग रो ये तो चिक लोला चंडीगढ़ की क्या छाशोत नाला अनि इंडियन एक्सप्रेस नाला ये पार न्यम्बोला अनि ये लोग्युस रे अनि ओंदी जेने ता कुंजो हा खोचे अनि दिस ची कुंजो मोलेंडो छिदुरा दीदी हम लोगों का बहुत भला करते हैं कपड़ा से लगाई बीमार पड़ने का इलाज और जो बीमार पड़ता है दीदी से हम लोग मिलाते हैं दीदी उनका फ्री में इलाज कराता है हाँ लाखों लगा के कराए हैं। अभी एक रिक्शे वाले को दीदी कैंसर पेशेंट था मैक्स में इलाज करवाया था एक फिर रिक्शे वाले को बेटी को करवाया था हाँ हम ही लोग बताए उसके लिए बहुत रुपए लगा हाँ 1 लाख रुपए लगाए फिर भी वो कैंसर वाला लाख रुपए से ऊपर बचा लगा मर गया। हाँ इसलिए जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं हमारा अंदाज है कि बहुत काफ़ी से काफ़ी लोग दीदी को जानते हैं और वो जहाँ भी खड़ी हो जाएं ऑटो रिक्शा उनके लिए हमेशा तैयार रहता है। ता गुब्जू गोब्दी ने छिने रो निदों सुम्स दो पातो ngui के रोको चे में सुखंजे रो ओंदे रोको चे में दे इने तांगे तिकिमा दे तर लेगा छितु स मारे शु समसा कलाना रोको छिंगे राया खाबु दु रो ता इने नेवल पेन दो इने रो रोको छिंगे राया खाबु दु ओंदे समस रो इने त निदों शिलो ल त मिक्से सिमजु जगह रो श्रासा ओंदे जगह तिराने इने 건서 좋네 다 라가도 무튼 치도나 전주 선배 라가랑 레 숨제 아니도 실로네다 전디가 다라 대샤나 삼스온데 I find her that when she is there, even seeing the patient becomes much easier for the doctors. First of all, the communication becomes easy. She can translate, she can tell the problems, or she can highlight the problems better. And secondly, if they have to undergo some investigation, she knows where to take them, how to take them, so that ultimately saves the time of the patient, otherwise who would be just roaming around not knowing what to do. And then for treatment wise also, she would come and tell that the patient is taking proper treatment or not. So she follows them up also, not that she forgets about them. And I have found her sometimes she is running between places. In the morning she would be in PJ, after 3 hours she would be in Fortis, and again after 2 hours she would be in somewhere else, and then again after in the evening she might be here. So whole day I see her trying to help people, totally dedicated, without food, without probably rest, and that's really great. I know Dolkar from 95, almost 25 years. I was having the CT scan in sector 22. That was the first CT scan in Chandigarh, in private field. So she used to get the patients from PGI for CT scan. At that time the CT scan was costing around 1500 rupees, and we were doing around 500 discount to her. Her patients which are admitted in Landmark, they are there for long time. If she says, please take this much of money, we okay, no problem. Whatever she says is a binding on us. She's final verdict. If she says, give so much of discount, we don't bother, and we are always to help her, and we see that she should be satisfied. Saring Dolkar is coming to us with her community patients. So we are looking her patients mainly of cancer patients and chemotherapy patients. There are many patients, those who are non-Tibetan. She brought their patients to us. So it doesn't matter that she is looking after only Tibetan patients. We are treating some rickshaw pullers also. डोलकर को मैं ऑलमोस्ट एवरी डे ही देखती हूँ. वो बहुत सारे पेशेंट्स के साथ आती है, और जब से यहाँ आ रही है, मतलब बहुत सालों से लगातार पेशेंट लेके आ रही है. तो डोलकर जब किसी पेशेंट को लाती है, वो ऐसा नहीं करती है कि पेशेंट को लाया, एडमिट कराया और लेके चला गया. कभी भी नहीं. जब पेशेंट लाया, एडमिट किया, जब तक छुट्टी नहीं होती ना, वो यहीं रहती है. हर टाइम पेशेंट का फीडबैक, कभी नर्स, कभी एक डॉक्टर को पूछेगी, कभी दूसरे डॉक्टर को पूछेगी, मतलब बाहर से ओपिनियन लेगी, मेरा पेशेंट कैसे ठीक होगा. ये नहीं कि एक पेशेंट को एक डॉक्टर को दे दिया और छोड़ दिया, वैसा नहीं करेगी. 오늘 단다 다른 사람 말래 임바 가르치나 가능이 보고 딘지미기 내봐 임바
보고 다 가시 다 매가 가시길래나 뒤주리려도 가시길래나 다 차war래 뻔은 돌려도 다 마치 차war래 뻔은 돌샤 근데 나처리려도 동마 동봉에 봐 지나래 나들러는 들리면 한 조인 봐 아직 스텔라가다 잔디가를 텐데 아직 지요로 보치냐 아직 아버쇼 지요래서 따뜻 부들은 딱 깨지시면 들으면서 나타도 여지pen도서 따뜻한다부터 로순 수지 나야 말 간이스나 매드 추바치 아니 아직 그러고 맹한테 지는 뒤둘 아니 그러고 매드도 맹한테 참마도 추바치는 배 거리지 kasi nganzu sherab lingne kusho lochub ge isleso ta lochub ge do kusho islena ningje ta sozo ongma do zero ro sozo ongma do zero ta nga piti amla ju lo thuju re du risha ro ta sozo ama do zero do shre do इनकी मदर है लेकिन अगर मैंने सुना ही नहीं है तो मैं बोलूँगा कैसे So training to speak comes first from hearing. अगर hearing नहीं है तो speaking कभी नहीं आएगा। इससे कोई आपके बच्चे को परेशानी नहीं होगी। नहीं तो बिल्कुल नहीं करी है मैंने। Most important step start after giving hearing aid, which is speech therapy. बच्चे को जब एकदम से सुनेगा, he will not like it. बच्चा उतार के फेंकेगा, ठीक है? That is okay. पर धीरे 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 बच्चे को realize होगा कि oh this is good. जब मैं लगाता हूँ तो मैं सुनता हूँ, जब मैं हटाता हूँ तो मैं सुनता नहीं हूँ. 네파토나 들 파치로그리 수치로그리 매하지 말와 매하 몽보지는 로그로 언저러비는 깨신기 말와 땅알로지 제하스 짓는 용거를 아주 그런 때는 용거를 아주 저까지 충분히 C C C C là C đó C là đó C C à D D à E ngarang ngone ta gyapsi gyan ta du ro ngara chandiga de che ta laga che di ro ngarang ngone ta di laga di pa au chisha samudo ngarang ngone ta mi gi mizi chik na la ro ta laga dile ya che mindu ru samudo ro ta ngarang ngone mize nang gi tu che che she di chandiga le ke indu ta ngema nga thangbo member menga chal tenga ru di neba du zo la thogo tangi na khari la yo andi shira ko chu me po sabsha geyu na khari la yo me ko chu me amji du zo mendi shoge chik nyungu chik gonda chik la na ondu zo gekkush ko chu me ta neba chik te ni te som te ende chini ta thanda ba do lo ni changa skora na la neba chigi menchu chacha ba do kora gone shokba do kora ta yu du na za mangbu ji ka ji go chu takje mangbu ji po na wa ina takje khari chi hu ina chimba na yu ina takje khari chi hu ina kema na yu ina takje khari onde ne changma mangbu shi go chu du ene go chu wa nang shingi neba du zo ning che ngan zo le yi chi je ro ani chik na yu ina khap tu ma ge chandi ga aja khuni yor la ne ende yung de yu du ngara ngone ta chandi ga de ne laga chiwo de la ngara ngone gyo wa che me ro ta ngara tandu ine mutin chi hu sam